Da li ste znali da je postojao čovek za koga se verovalo da je prodao dušu đavolu da bi dobio svoje veštine na violini? Da mu je sam đavo bio na bini dok je svirao? Da je i on sam bio đavo? Pa naravno, ja pričam trenutno o Niccolo Paganiniju. Sad slušaj ko je Paganini, znači moj se glupiraš, ovo je dobro. Niccolo Paganini bio je italijanski violinista, kompozitor i jedan od najvećih muzičara u istoriji čovečanstva. Rođen je u Genovi, u siromašnoj porodici, ali je vrlo rano pokazivao nadprirodan talenat za muziku. Već kao dete svirao je violinu na nivou za koji su mnogi smatrali da je nemoguć za ljudsku ruku. Paganini je bio u to vreme fenomen, zagonetka, za svoje vreme nešto čak i uznemirujuće. Paganini je radio stvari koje niko pre njega nije mogao da uradi na violini. Svirao je nevjerojatno brzo i precizno. Koristio je do tada nepoznate tehnike, levoručni pikato, valjda ne znam kako se zove, sviranje na jednoj žici, nagle promjene tempa i dinamike. Namerno je kidao 3 žice u toku svojih nastupa, pa nastavljao da svira na samo jednoj. Publika je gledala kako čovjek izvlači orkestarske zvuke iz samo jedne violine. Za tadašnje slušalce to nije delovalo kao veština, već kao magija. A i sam Paganini nije bio ništa boljeg izgleda. Bio je izuzetno mršav, neobično visok, bledog tena, dugih prstiju koji su izgledali predugačko, brate. Nosio je crnu odeću, imao je prodoran, gotovo hipnotički pogled. U doba kad su ljudi bukvalno verovali u đavola, Paganini je izgledao kao da je sveže izašao iz pakla, a ne iz Genove. Danas se veruje da je patio od nekih genetskih poremećaja, što bi objasnilo njegovu fleksibilnost i izgled, ali tada to je bio dokaz da nije običan čovjek. Zašto se verovalo da je Paganini prodao dušu đavolu? Pa, Paganini je vežbao zatvoren u sobi danima, bez hrane. Njegove žice pravile su zvuk koji ne liče na ljudsku muziku. Publika je tokom njegovih nastupa videla tamnu senku pored njega dok svira. Žene su padale u nesvest tokom koncerta. Neki se kunu da su videli đavola kako pomera gudalo zajedno sa njim. Najpoznatija legenda kaže da je jedne noći dok je bio mlad i očajan zbog siromaštva, Paganini je prizvao đavola. Ponudio je svoju dušu u zamenu za savršeno majstorstvo nad violinom. Đavo je prihvatio. Od tog trenutka Paganini više nije svirao prosečno. Njegova muzika je postala nešto što i dan danas retko ko može da odsvira. Paganini umire 1840. godine. Njegovo telo godinama nije imalo normalnu sahranu. Tek decenijama kasnije njegovi ostaci su konačno položeni u grob. Sad, da ne grešim dušu, postojali su zapisi koji su govorili da je Paganini svirao violinu, a da je unajmljivao čoveka koji će da glumi đavola iza njega. Da se tu i tamo prošeta u crnoj odori, malo tamo vamo i to je to. Tako da koliko je sve ovo tačno i realno, ne znam, možda je sve ovo samo dobar marketing, ali nadam se da sam ja ovo uspio da upropastim. Sledećeg bi mogli da obradimo i Tartinija, jer i on bio jedan od violinista za koje se smatralo da su prodali dušu đavolu. Za njega je priča malo jezivija i realnija, tako da ako hoćete ostavite like, komentar, subscribe, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!